kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu kawaranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki digimar refurbish lane ki all stock. Uba Najim Karmalki ubabat kumu Vice President jongka sengsan partai United Democratic Party UDP Riboy District bat uway na kinongilam bahakmat jongka ni sengsan partai Hajirang Constituency Hanin kasngi ulabu da kashiti enokam bat ru hakajuk opor kum dokot jongka ni sengsan partai menta kasngi pan habayo banyak keren bat new nongilam kaseng UDP Klam ya tu ya kadau jongga jimi no jong un na kani ka sengsan partai handrai ulapan pau ba dan kadau ya ka parti ne ya kinong ilam handrai kadai na kadau shimet jong u haba persang ban keli laudan jingmut ne em badrung sa shaki wei pat ki sengsan partai ulaya tu da ka boong ba yamanta un pet shwa kat tu kat ni por shwa banrung shaki wei pat ki sengsan partai Handrai lada un penyeso shaki wei pat ki sengsan partai un hab ban pet benya bahasa kan no ka sengsan partai bonlit penyeso haswa ka MDC election ngapat kum upai student jong ka UDP jong ka Riboy District hi brokoi kinagilang junga ngala de pha ye ti resign na du minin shaka so president bas ka tri jong district ban ino kam tang district bat ha ka circle ru kumjo te Amdum daw bat ka parti tandai ka daw junga kalong kadi ka daw simet bang lakwa ban sange swa menak ta ban simenta ha pede bat kani ka kam ha ka lempung jong ni ka politics bat ngai pe nang simat em ko jing thumu ya mantahi te kan nam don bat ka ban keleng junga ka mot ngarang up ka por re ngarang don hi ban ka jing thumu ban rung sigwe pat ki parti te da bat ngan sai pe kinu ki parti ki ba khambyang te ngin sa Hadin Swaban poi gani election MC. Pidan kam projector ban peni film ne pidan kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru yue ar nyau lai